Webafowethu, kwenzakalani endimeni kaMaskandi? Kwenzakalani endimeni kaMaskandi? Nangumthandeni igcokamela isho umvuka amanqaleke lapha-ke eqhuba amabhubesi ngesiswebhu eshaya emoyeni. Abaleka amabhubesi ahlaphazeke nje kuba sike sabona ividiyo ayifakile ekhazini lakhe-ke lapha-ke ubhaleke nanka-ke amazwi. Uthe, ngoba niyathanda ukuzenza mina, qhubekani phela namabhubesi. Usho igcokamelisha. Asazi ubafowethu ukuthi lento isho ukuthini. Kodwa-ke iyakhomba le nkulumo-ke ukuthi kukhona umnikazi wayo ebheke kuyena ngqo. Njengoba-ke sibona ukuthi isikhova-ke esilindwe ngamehlo abomvu namhlanje ngo-12-ke sibhala-ke inkulumo-ke efana nale. Esingazi-ke bafowethu-ke ukuthi iyozala nkomoni-ke uma kunje. Sikhumbule bafowethu-ke umsebenzi kaMthandeni uyaphuma kanjani-ke 12 ngobusuku banamhlanje njengoba nje buzohlukana-ke kuphuma-ke i-album egcwele ney'ngoma-ke eziwu-13-ke lapha-ke. UMthandeni-ke useqhumisa isiswebhu emoyeni kwahlaphazeka amabhubesi maqede-ke wathi noba niyathanda ukuzenza mina uthi abantu abayenze lento. Bafowethu, asazi kodwa-ke angikholelwa ukuthi khona umuntu ongenza into efana nale ngoba amabhubesi ayingozi. Ningaqali bafowethu, ningalinge, ayingozi amabhubesi. Isikhova omunye umuntu mhlawumbe engeke aphumelele. Kodwa nje bafowethu ilezi ziniphathele zona. Asazi mokunje nawe ungabekwa uvo lwakho kulona lolu daba.